Parak badan abang. Kak Dita. Pantai ka dulu. Cak serongan, ngaji tak ngaji. Iya. Masuk. En, saya sengkok beri saya ada romen, saya ngerek pandi. Ya ada na Budin Paris, Setin Amerika. Bede nak kana, pen sepedaan. Selawang sungan, tamit den. Pen. Berah. Kaki mila happy melolo saya pecet. Orang ngucat tadi kayak dia. Lu cuma miring, orang cicat don re. Cadon melolo. Padahal saya bales kalau pesan beni perasaan. Nah, seneng. Oh iya dik. Kok saya kenal parah saya kedua tahun dik. Yang status bakun tak jelas. Benare cadon, teleponan tapi status tak jelas. Hati-hati menipuan, Ben. Penipuan apa? Penipuan perasaan, Ben. Tidak ya, Ben, song bener, Ben. Jangan mencintai melebihi cintamu kepada Tuhanmu, Ben. Karena sesungguhnya cinta akan menambahkan kecintaanmu kepada Tuhan dan Rasulmu. Selebihnya juga nafsu, bro, benih cinta. Ngerti kan? Kenterongku oke, ngusir ceramah. Oke, siap. Yus kah, mulai kah? Tadi makin yang dina kuro main HP itu mulai. Di rumah aku di dasar rumah lolo. Di luar kan nyaman, bebas. Corak berenang anak. Akun bambu deh. Bentai
sen ah. Mau tak beri nak kunto kan Ren. Ren boleh. Apa teh? Nah, mau jagut, kan korek tuan ni, pan fokus je. Apa kak? Lagi nak pondok ya? Iya kak. Mau nak pondok, kau minta besen nah. Tak andi kak. Tak bisa nak andi. Lagi tak tahu yang kau ya. Punten kak tahu nih. Engkau dah preman dina. Engkau sini kau dari dina. Mun kuna kau naik kakek, takut ngapi engkau. Oh. Mak kun kakek kita takut aku ya. Enja tak takut. Bah, kita takut. Enja tak takut. Kita takut. Enja tak takut. Bah, kau lagi keren anas keren. Mak preman tak kita aku. Apa kak? Enja kenapa? Bisa tak takut. Abah, siapa sih orang cerita deh? Mak preman tak kita aku. Lu internet apa?